Omukwenda kuletaho obuteka omunkora y'aba boda boda muri Mbarara City abarukwebembere byokwerinda bagireho orukiiko n'aba boda boda. Orukiiko rubiire hari Independence Park rubiiremu aba boda boda hamwe n'abebembezi baabo. Hatwire hariho obutiikirizana ahagati y'obukiiko bw'aba boda boda abarukukoranya omushana hamwe n'aba barukukoranya ekiro. Omu rukiiko oru tukamuheebwa Gerard Deputy RCC Mbarara City South agizire ngu hashemereire kubaho okumanya emigasho y'abebembezi b'aba boda boda kandi bamanye bashemerewe kuba nibakora. Kyatureta itwe nka office yitu no kurebeka ngu omusite harimo obuteka. Imwe nk'aba boda boda mwine leadership yanyu eri kubatwara. Hine abakora omushana, hine n'abakora ki omukiro. Kandi mwine executive yanyu yimwatorine nchori kureba twine commercial officer. One of the issues is to verify ntomwagire kutora n'abantu hagira nka isho yabaho no kubabuza executive yimwatireho neha. Ogwa yongire yagira ngo buri muntu wena uri kuvuga boda boda nyekiro natekwa kwehandikisa hatunje ndangamuntu y'umurimo na reflector jacket ihandikireho ibintu kumukwataho. So abantu bona abakorwa nyekiro they are supposed to be accounted for. Echo nakigaruka they are supposed to be accounted for. Niko hagire cyabaho mwine na stages zanyu ahimukora kandi ntekateka ngutuhine mu kuba nakora atine ki stage. Asimwe Dickson bakinduka urukore by'obushobozi hamwe n'ebyobutare ahaborembo rwambara hagire ngo hecyaba boda boda kutunga ndangamuntu z'umurimo kucerahwe abo bushobozi n'ibija kugumizamo na neco kwihaho abo habarukupakinga amahanda zibine abakweta ba waswas na mnonga mba parkinga alongside Independence Park kandi tubine hostage. So exercise yao ahera awere twenda kuija twatanise na leadership ya boda boda kumanya ehibine stages zabo. Sadia Sowokunda chairman w'aba boda boda muri Mbarara City nagira ngo kushuganisa umurimo gw'aba boda boda n'ikikoro munonga kandi nikija kubahwera. Mbarara tuzengo muvuje bano wihango bane wicira shemeye kuba nabayine kandi Indugama district says tereza rwampara zisinjiro zankai zirumunu zitego mu ngora ni yemwe kugira ngo muvuje wena abayine beru kumugambaho no basa kufuna challenge amahando shangati ne chikugambaho. We Asimwe Benson Kazire chairman w'aba boda boda abarukuvuganya kiro muri Mbarara City nagira ngo butekerezana aho butwira hagati yabo abarukoranye kiro hamwe nabo abihangoye hatubuhuyireho nawe cyo nibija kushoronzya kuronje mirimo yabo kurugirira ibimware baha mu rukikoru itwe nk'abebembezi chairman wa general nanye Kazire kanwa kagamba wa night operators tubetwinemo butikirizana abwe nshonga yo kusanga ngo no bumwe umuntu tari kumanya ari kutandikana nayo kugira ki na hari kukoma so sanga ngo no bumwe tubire tukora ibintu omutamanya konka twafuna abebembezi abarukwetegereza cyo basemeye kubana bagira ki etuseme kuba tukora so baturungamya kurungi tubasa kugaruka mirimo yitu kandi tukatworora abantu hone byo bikiriyaho nabwo aba boda boda abantu bacyetombuitire beyi nangwa nibura ry'amajita hekibarebise nako umukore mirimo yabo amashita gatwire ngatemba konka kandi hatagage birebi gaba kar munonga ebireba amasita negatutwariza kubi noza nkokwe ogira yiwatwara omuntu osikirayo oza station ekube kuri hiyo sangetaro masita ningebe yo kusangayo ekutinisa ubwahati ebikwekweto byo kwata ba boda boda bari kuvugira mu bahenda biragiro mu rurembo rw'Mbarara n'ibigendo misho kandi horukwatwa natwara mu mbuga z'amateka gashakwa Ian Kankwasa ahagwa Tayari West.